Denge gel, Denge Kurdistan'ı. جنابندان اوچهان رادیو دنگه گلدن با شیر 22 تیر ماه 2025 سهشم لبروکسل ساعت نه لآمده ده گدارن هجام نوچهان پیشکش بکن دم آزادی ربر اپویه جوینا سروکی میته او دم پارتی دوه دست بکر دو ریخستنا استخبارات یا نتبایی یا ترکی میت ابراهیم کالن به افسروک پارتیا و کوی و دموکراسی یا گلان دم پارتی طولای هاتی مغولاری و تونجر باکرن رجویه کالن لمجلس دم پارتی زیارت کرد افسروک گشتیگین دم پارتی طولای هاتی مغولاری تونجر باکران و سروک وکیلین کوما مجلس گلستان کلیچ کوچیت و سزایی تملی پیشوازی کالن کرن پشتی کشاندنا دیمن جوینه دست بکرد تپاین که ده جوینی ده گشدانین دربار پیواجوی آشتی و جواکا دموکراتیک آد چارچوفای چاره سرکرنا پرسکره که کرد ده بینی کاش کرن. جوینا قرطولموش به باحچلی را دست بکر. سروک مجلس نومان قرطولموش سروک گشتی MHP لمجلس زیارت کرد. باحچلی لبردری اودای خواه یال مجلس پیشوازی کرتولموش کرد. پشتی کشاندنا دیمن جوینی دست بکر. تپاین که دی روژا سیشم آن چارشم کرتولموش سردانا دم پارتی و روژا پینشم جی سردانا سروک گشتی CHP özgür özel bike. دی جوینی دی هورگلین کمیسیونا مجلس بین گوتو بشکرن. شن یاشار دوی ایدی دولت به برپرسیاری رابه پارلمانتر دم پارتی فرید شن یاشار لسر کارن کمیسیونا مجلس آن فراقف او گوت ریبر عبدالله جلان جی روژا پیشی و حتی ایرو آشتید خوازه پکه جی گل کرد جی آلیگرین آشتینه به مراسم شوتاندنا چکان داویره گل کرد جتوای جیانه را گاند که دوی پیواجو آشتی و چاره سریه ده به بریاره پیواجو ایدی لبنده دولت و دستلاتاریه شن یشار دستشان کرد که گل کرد برنگه که جدی خودی لپیواجو آشتی دردکه و او گود لچار آلین ترکیه و کردستان ام بگل را جوین و بحثا پیواجو ایدکن گل کرد و ریبر وان همو گاوین پیوستین جبو پیواجو آشتی آویتن جیهان جی وان گاوان دشوپینه دوی دولت و دستلاتاری گاوین شمبر دالی حقوقی و دموکراسی ده باویجه کرد خودی داخوازین مافتارن ایدی پیوستی به آویتنا گاوین شمبر هیه گل دخوازه باور بکه دوی دولت گل بده باور کرن شن یاشار هری داوی گود لمجلس کمیسیون به آوا کرن هموی پیواجو فرمی ببه هموی دریل چاره سریه وکه جبلی ای پارتی همو پارتیین سیاسی دیار کرن که وی تفکاریا لوی پیواجوی بکن دوی کمیسیون دده ما بطلانه ایدهجی کار بکه پیواجو جنهو و اوی لسر زمین دستور بینگهین برین حقوقی وره چاره سر کرن لشکر گفل گرتی نخوش خوار امی وجهولی راکن سمرا آکگل آکل گرتیگاه جنانا آمده تی گرتن دی 11 تیر مهده سبخی نخوشخانه یا پرورده و لیکولین یا گازی یا شارگیل بو و لور آنجیو بو آکگل آکو پشتی عملیات برن اوده دو لشکر نوبدار گوتن امی شف وجهولی راکن حتی دیار کرن که لشکران جی گاردیانان جی گوتنه ایشف دری وکری بلن امی همو تروریستان جهولی راکن پشتی خباتکارین گرتیگه اف آگاهی جی اداره را پار وکر اداره دوزگری جی روشه آگاه دار کرد لشکرین که ifade این وانجالی دوزگر و هاتن گرتن هات زانین که لشکران دی ifade خود گوتنه مهنه کریه
Semra Akgül têkildari leşkeran serdana suç kir. Hata zanîn ku girtiyan ji îdareyê re daxwazname nivîsîne û têde diyarkirine ku ji ber nebûna ewlekî sevqên xwe yên nexweşxwaneyê betalkirine. Her wiha hate diyarkirin ku girtiyan ji bo Komisyona Mafê Mirovana Meclîsê serlêdan kirin û endama şaxa Komeleya Xwixnasên ji bo azadiyê OHD ya Amedê dê rewşê bişopîne. Kesên ku wêneyên Öcalan parve kiribûn hatin binçavkirin. Polisên Devleta Tirk vê sibehê li Mêrdînê avêtin ser malan 4 kesên ku wêneyên Abdullah Öcalan û gerîla parve kirin girtin binçavan û birin müdüriyeta polisan. Hate gotin ku cîwanên bi navê ET, YY, SD û OÇ li ser daxwaza dozgeriya Komarê ya Mêrdînê de hatine binçavkirin û li müdüriyeta polisan bi propagandaya rêxistinê îfadeyên wan hatine girtin. Piştî îfadeya li müdüriyeta polisan cîwan birin dozgeriyê. Cîwan piştî îfadeya li dozgeriyê hatin berdan. Çalakiya Maxmûrê di roja 733 de didome. Çalakiya nobetê ya li wargeha Pinaberana Şehîd Rûstem Cûdî Mexmûr bi koma 143 dewam dike. Doh merasîma dewrgirtina koma 143 li saziya malbatên şehîdan bi tevlîbûna xelkê wargehê hate pêkanîn. Piştî rêzgirtinê li ser navê koma 142 diyan Şîlan Bayara xifî û got rêbera pobikeda xwe ya 52 salan îmha û înkara li ser gelê Kurd rawestand. Jina ku bi hezaran salin hatiye kolekirin û metakirin derxist serdîka dîrokê û xistnava tekoşîna xwebûnê. Mejin û cîwanan bi keda rêbertî şehîd û tevgera azadiyê xwe nas kir. Civaka ku di keseyeta jinê de windak kirî rêbera po di keseyeta jinê de zindî kir. Şîlan Bawerherî dawî got rêbertî 26 salin dibin tecîteke mutlaq de têgirtin. Di vê serdema dîrokî de rêbertî bi dewletê da fêm kirin ku hebûna Tirkan nebite nebûna Kurdan. Va jî vê dikare bi hebûna Kurdan gengaz bibe. Bi sebreke mezin kêlî bi kêlî riya çareseriyê ava kir. Çalakî bi duruşmeyan devrî komanû hate kirin. Korset Borsom li Swêdyayê jin bi metirsîniyên mezin re rûbrûne. Seroka Yekîtiya Jinên Sûriyan ya li Sûriyê Korset Borsom li ser rewşa Sûriyê ji Anefêra Akifê û got li Sûriyê rewşeke pir aloz heye. Mixabin rewşa li Swêdyayê hemû pêkate û civakên li Sûriyê bi taybetî jin kirin nava metirsiyeke mezin. Serildana gelê Swêdyayê jî xêrîna daxwaza jiyaneke bi rûmet û wekheve. Gelên li Sûriyê 13 salin ji bo mafên xwe tekoşînê dikin. Desthilatariya demkî ya Şamê nikare vê rastiyê paşguh bike. Desthilatariya demkî ya Şamê yek rengê îslama hişk li ser gelan ferz dike. Ev hişmendiyeke metirsînî ye. Eger rewş bi vî awayî dewam bike û çareseriyek neyîdîtin wê aloziyê kur û dijwar derbikevin holê. Korset Borsom herî dawî balkişan servan xalan. Projeya rêveberiya xwe ser ewlehî nenavendî û demokratîk bûn derxist holê. Di sîstema rêveberiya xwe ser de wekeviya jinê ya gelan û çivakên cuda di çarçoveya wekeviyê û hebûna hemû pêkatayan li pêş e. Ev model û proje dikare bibe bingeha siberojên tevahiya Sûriyê. Di vê prensîbên vê modelê weke nenavendî, edalet û wekeviyê û parastina mafê jinê di destûra nû ya Sûriya nû de were misogerkirin. Cenazeyê şervanê Xesedê Hüseyn Mehemed El Şeyx hate veşartin. Şervanê Xesedê Hüseyn Muhammed El Şeyx di 19 tîr mehê de şehîd bû.
Doh ceneze evi bağva ki girseyi hat ve şartın. Girseye gel endamın saziyen sivil u leşkeri rexsinin civaki cenaze birin pakrevangaha şehidan yalı bajare kerami. Pişti rezgirtine ji fermandarên Meclisa Leşkerî ya Reqa Alent Reqa Agifî sersaxê ji malbatê re xwest û soza şopandina rêça şehîdan dubare kir. Pişt re hevserokê Meclisa Bajarê Keramê Mecid El Redînî Agifî û got şehîdên me roniya me ne û sembola rûmet û serbilindiya me ne. Wan bi fedakariya xwe jiyana me parast û bûn dîroka me bi rûmet. Ev pîroziyên me ne. Pişt re hevseroka Meclisa malbatên şehîdan Muhammed El Şeyx Agifî û soza şopandina şehîdan dubare kir. Di dawiya merasîmê de wesîqeya şehîd hat xwendin û radestî malbatê hat kirin. Şehîd bi duruşme û telîliyan hat veşartin. Girtiyên siyasî li dijî îşkenceyê di girêva birçîbûnê de ne. Li girtîgeha Xarpêtê hejmar du binpêkirinên mafên girtiyên siyasî dewam dikin. Lokman Aslan 26 salin girtiye û di axaftina telefonê de ji malbata xwe re got ku ji ber îşkence û muameleyên xirab wan dest bi girêva birçîbûnê kirine. Aslan got di 16 tîrmeha 2025 roja çarşemê gardiyan ketin odaya wan ya sê kesî û girtiyek bi zorê birin. Aslan destîşan kir ku piştî demekê ev heval bi awayekî derbkirî anîn odayê. Ji ber vê îşkence û muameleya xirab heft rojin em di girêva birçîbûna ya bi dorveger de ne. Malbata Aslan jî diyar kir ku eşkence û zordariyên lehemberî girtiyan bûye rewşeke domdar û gotin jiyana kurê me lokman û girtiyên din dibin metirsiyê de ye. Malbatê bang li Dem Partiyê û saziyên mafên mirovan û saziyên hukukî kirin ku li dijî îşkenceyê demildestê kevin avaliv û tevgerê. Hükümeta Iraqê şandina mûçe bi radestkirina petrolê ve girêdayî. Berdevkê hükümeta Iraqê Besim Edawî li ser şandina mûçeyên karmendên Herêma Kurdistanê daxuyanî da. Di daxuyaniyê de wa hate gotin. Biryara desteya wezîran ya li Iraqê ji aliyê her du hükümetan ve hate pejirandin qonaxekin û ava dike. Li gorî metna biryarê Herêma Kurdistanê gerek rojane 230,000 bermîl petrol radestî şîrketa Somoya bazirgana petrola Iraqê bike. 50,000 bermîl ji bo bikaranîna navxweyiya parêzgehên Herêma Kurdistanê ye. Somo vê digire serxwe û dihata wê dixe ser hesabê xazîneya giştî ku xezîneya yêkirtiye. Bi biryara dadgeha federal a li ser zêdekirina mûçeyên karmendên hükümeta Herêma Kurdistanê derbastare. Ew her wiha dayîna mûçeyan jî xezîneya federal li gorî qanûna bütçeyê garantî dike. Li Bangladeşê balafira leşkerî li ser dibistanê ket 20 kes mirin. Ofîsa Çepemeniye ya hükümeta demkî a Bangladeşê ragihand ku balafira wan 21 tîrmehê li Dakkayê li ser kampusa dibistanekê ket. Di encamê de herî kêm 20 kesan jiyana xwe ji destan. Peraniya wan zarokên dibistanê 164 kes birîndar bûn. Hat ragihandin ku rewşa 20 birîndaran girane. Li gorî daxuyaniya hükümeta Bangladeşê sedema ketina balafirê hêjî nayêzanîn. Rayedaran li seranserê welêt roja sêşemê şîna neteweyî ragihandin. Gudarên hêşa me nûçe pêşkêşkirin dem baş.